State legislative High Court State Kidi Supreme Court Kumani Association Thabak Leptuna Lakpadu December gi ahan ba chayoldi solution ama purak pa yana leire phongdoki All India ki legislative High Court judges je listing khara le je masi manunda manipuri machana na ni High Court judge ko lo ebani asana sima hai ba di man ali shi ka punta ai ko na tabe ko tareta regla warga ha chatarpa sai sai President and Committee Record Party General Advocate Advocate Secretary Rosni Biba Ani Chair Abana Advocatina Delegation of the time Malengi oina nupida sathari ba miyot mine gi mayukta lepa thakai palwan gi manungsana Women's Action for Development watna gender issue da ningthina paudamba pawmisingna Best Gender Journalist Award 2012 pinanaba pawmising da gi takhas kauri Wat ke Secretary Sobita Mangsata bamna Warasi voluntary organization ama oina Manipur da nupi amadi angang amadi gender issue gi namaka thabak torukli watna sei kutingi pangthok tor lakpagum kumsisu thakai palona sei from peace in the home to peace in the world. Let's challenge militarism and violence against women have a theme the pangthokli hari. Kumsigi Gender Journalist Award 2012 ki mana asigi damakta Manipur da mathau tawriba pawmisingna crime against women gi matang da ikiba khwadigi phajai hana khanjaba phong khraba paw ani Palace compound da leiba Loshanga sida thenglabada December 5 phawgi manungda yahulakna ba hari. SIBH Awareness for Police Personnel Haiba Sida Nomigi Oiba Unit Level Training Program among us first MRG Vanket Hall Pangtokre. Ahan by MRG Unit Hospital Gi Medical Officer in charge Dr. K. Golmai Amadi L. Dhanana Resource Person on a Wanganki. Lunena first MRG Jawan Singh Officer Singh Amadi Family Line the Lebanupanu Pikayasu Saruyaki. First MRG AC Mutum Kumar Jina Pangtoliba Program si DGP Giminyang Makada Battalion Asida Ladiba Jawan Singh Amadete Mu Singh Matau Karamna SIB Tagi Ngakokani Haiba Kanginabani Pongdoki. Some guest Wakipati Puti Commandant L. Birbabuna Pangtoliba Tormasina Kanabakaya Pibangam Lagani SIB Haiba Lena si Society Asida Singnabamani Masigi Maramda Puna Kaminaduna Lena si Sang Dana Hona Bamatautai Maruene Munung de la Minariba Mu Singna ISIB Tagi Ngakok Gan Taminaba Dakar Oi Police Department Mapalam Tagi Pushalakpa Drug Amadi Aina Yadaba Polam Sing Paba Amadi Tingba Matau Tai have a wapam Pondoki. It's Haiba city problems here. The Sinama Quina Masidi can problem city social problem plus Quigi human beings behavior human behavior Sigi problem and say Ashina Punzinba Adumba Housing Yan society is Yam challenging over Yan Kinagai over Adumba problem ni issue ni Haina Yamna burning with a canary Adumba topic of Hokibatang Kundagi, Guwahati the Satarkiba, Mari Suba, North East Sports, Mita, All Manipur Walking Journalist, Timna, Badminton, Amadi Table Tennis, Individual, Amadi Group, the Champion, Urakle. Assam Sports Journalist Association, Sinduna Satarkiba, Sportsmith Adu, Hokibatang Kungatareta, Guwahati, Paltan Bazada Leva, Sai Grounda, Manamatum Yantupaki, Thoram Pangtoki, Toromadu Sai, Assam Director, Amadi Assam Sakargi, Sports Minister Ajit Singh Yauna, at the Association Yamhut Kayasu, Saruyaki. Badminton Single Star, Manabagi. And Bikramjit Nawina, Adugais, TVG, Sabitita Naurivan Phillips, and Bikramjit Amadi Sangaigi, Ibobina, Group Key, winner Wiki. Nupigi Table Tennis, Ponopamgi Soniana winner, Nupagida, Ibobina winner, Amadi Huel Lampaugi Rusikes, Amadi Sangaigi, Michael, Amadi Ibobina, Team winner Wiki. MC Toibuna Direction Piraga, Manipur University Professor Dr. MC Aruna Iba, Banyan, Repertory Theatre, Kumudini, Kolkata, Pangtokadoriba, Kumapan Suba. Nandikar National Theatre Festival Gidamakta India gi drama Tramapan Khanbadi Yaurukle. Theatre Festival si Lebasi Power Theatre Personal Singda Katokpa Masaknaiba Festival Mani. Sanaraba script writer Professor Dr. MC Arun Amadi Machin Tumkalaliba Theatre Director MC Thoibanigi Itihasik Weraba Waridium Pam Werga Pankat Kiba Kumudini Asi Academy of Fine Arts that December Kitang Tratruktakina Kungamanga Power Pangtokadoriba edition Asigi Akanaba drama Amani. Theatre personality Mohit Satyopadhai Amadi Sunil Gango
उपाध्याय अनिगी मफम दकाय खुमनब उत्पा श्रद्धांजलि पीबग लोइनना थिएटर अमदी नेशनल इंटीग्रेशन हाइब हिरम मसिदा नेशनल सेमिनार अमसु पांगथोकनि हारि लेबासगे ख्वाइदगी सौब थिएटर फेस्टिवल अमा ओरिबा असिदा लेबासगे तोवान तोवान बा लमसिंगे थिएटर ग्रुप सिंगना मालेमगे थिएटर गे फंबाकता साहौक तंबा ngमजनबा थौरांग असिदा सरुक यागदोरिबा बनियान रिपेटरी थिएटर गे कुमुदिनी मणिपुर गे खुनाइलोन अमदी लेंगाक लोनदा नुपी सिंगे फिदा थाक मसक ताकलिबा ऐतिहासिक ओइरबा वारीदगी सेमगलक ड्रामानि हारि सखंगदबसिंगना उरिपोक तोंदोन सना हाई स्कूल की कंप्यूटर मॉनिटर अमा हुरानख्रे थोदों सिंग से अयुक स्कूल अवादा चौकीदा ईश्वर चंद्रना सो हांगमदा खंगलखिबनी हुरान की मम्यू सिंग अदुना स्कूल की मथक थंगबा सिलिंग अहोबदा चंगलक्तुना कंप्यूटर अदु हुरान की बोरमगनी हारि थोदों सिंग मरी लेना फिंगरप्रिंट ब्यूरो की डीएसपी न लुचिंगबा टीम अमा लाक्तुना प्रिंट लोकी असुगुम थोदों से यामना लाइबक थिबनी मरी लोशंगदा असुगुम थोदों मतुंग मनाउ चथबिगनु हाइबो वाफम स्कूल की अथॉरिटी न फोंदोरके स्कूल की पोट असे अंगांग मयामगिनी अखोई इरानागी नतेबको अंगांग सिंसिगिनी येंगा Masai si matungda masagi taugi hana khalaba mi adagi lekai sile biliba pa mayam sinsnesu masagi si matungda mona tawidana ba adaga mayam akoi dagi mayam sinesu akoi da mating pangbina ba angang sinsne khalaga lekai sigi school sinsne khalaga sakhana tani khalaga matungda mona tawidana ba mayam da dai government side tagi su masagi akoi gi school gi structure phatiba mayam sisi yingsin biraga kai singol ka sang pa kari ya ge habese moi su tawani स्टेट असिदा थेंगनरिबा ह्यूमन राइट्स इशू अमदी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन की मतंगदा नोमिग ओइबा खनने नबगे थोरम अमंगसी मणिपुर प्रेस क्लब त पांगथोखरे लमदम असिदा लेरिबा जाति कांगलुप सिंगना मागी ओइबा होमलैंड तानबगी हाइनिबि थादोक्तुना अपुनबगी ओइबा वांगांग बिउ हाइना वांगांग की सिंगना फोंदोनखरे यूपीएफ न सिंदुना पांगथोकिबा थोरम मदुदा सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनबी लाइश्रमना मॉडरेटर ओकी यूपीएफ की प्रेसिडेंट बीएम याइमा एडवोकेट गुनाधुर नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स डिफेंडर कमिटी के कन्वेनर जिनाइन लाइश्रमसा अमदी एडवोकेट अंगोमसा अराबना चिंगबा मियो क्याना सरुक याकी वांगांग की बसिंगना स्टेट असिदा मतम कयागी ममांगदगी मुक्नबगी फिबम लेरबसु भारत नदी मालेम ममांगदा लेते हरि अदुबु असेंग करिनो हाइबदु प्रजासिंगना खंगी जाति कालुप कयाना मसा मसागी वांगांग बगी महुत्ता अपुनबा मियोइबा खुनाई ओइबा वांगांग बिउ माओइस की इरांग लेबा भारत के अतै मफमददी आपस्पा थमद्री अदुबु मणिपुरददी मतम कुइना आपस्पा थमदुना लागली एगा सिलौथोकनबा इरोम सनु समिराना सही 13 हेना सरा हेरबसु भारत सरकारना ताबिद्री हाइना फोंदोनकी लंदन लेबो कम्युनिटी सारी डिमांड से उसे करोगे मन योसु बापान योसु लेबो कामुस लेसिना सारी कम्युनिटी वो मंगे हो बोला कि वो मंगे न्यूयॉर्क ना उसी न्यूयॉर्क ना करनो का तुम ना चाहो तो लोगे न्यूयॉर्क खाना बनाने का लोगे लंच लेबो कम्युनिटी से मुझे खाना लोगे मरुबा पाव अमुकन पिजरी थाईलैंड गा नॉर्थ ईस्ट इंडिया गा तुंग कोइना लेनगदब मरिगी मतंगदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अमा एमयू दा पांगथोखरे आईएसटीबी ने पिजब पाव मतंग अस्तलो सिंजरे मियंग ताबिरिबसिंग अमुकन खुरमजरी